phát bay biểu bật điện thằng quan mình lắc cho ta tiền lệ năm đình môn tầm ta lung sẽ lại ta tu ni bằng năm cho ta tiền lệ pu sẽ lên mang okip có hu là information secretary hin amani chung ama sapin ki pa tu sẽ men cho ta tiền lệ tua hi hung tàu lâu lại hi pu giang hồ luôn ama ông hi Kuki India information secretary ahin tu na hita bang phat pai piwa chu ta tiang la phat man tam ta ho spare hin bola ta bang keu jum nat hong pang guest speaker ho jo sia pa pinin zana salam khain bolen he am sa pinin tu na he bridge in atup la doi chu phiam tia hele nam nam sunga adi atu din mana garden mona imut ta na chu political demand kisi sana tum lai ta wa hi aka la hin e ho ki ka la tu to aga sai ding chun political talk su khatbia Kuki zo council hin tu ta ting su group hin MLA ho hin go tia ki ho chun ki ho la na chu hi le political talk si su group ti lo bin adangin amma kai lo ding hi kisi sana su group min ai ma kai diu he ti phon do na nei to sana hi tu a hi kumni hung waltan mai sei hon tha chi mit dingai bol naw le manipur adia infal valley apa na hin del do naw kumni hung wal di tan kumni hung wal dik na ding a hin mi zo si kedap na he te bang tin monum lai ta ba hi ho ding hin political solution khat hung umin te ti chu kedap na hin i chi kedap nom lai ta hi tu ka la chon mi top ta hi na sa ta in lung se i na ane hi chi lung se ni chu bem te le e ho pau chun him kham i ti ben him kham chu ahead pia define kisi tai bol lo ji ben silama tam ta la dong men abang kan ceasefire tin lang hada chun cessation of hostility divin isia hin mi tam ta in ipiti da na hi bang hizat kithia in lo hizat kha la hi nu nau cha pang hi zo he bang hizat get thia inu mai ho za cha na be hela min ai bol pi wa tu a chui pi ja ipiti da na hi ta bang him kham chu thei ham a chu ti le su group ho e ho political talks lamkai pang ho hin EPTA pui utam ti hi mi ho lung sa inam tan e ho kichika ala hin gap o me hi chi gap chu bridge bond ding ha tu nai discussion hi bo he chi chun straight to the point in chi beutin ama sa pinin Dr. Selin ka to nom chu tu ka la hin mi tam ta hi lung sa ina nei jin hi chi chu pyam ti le su group hon hi chi trong phát triển hiểm khám thì vì hiểm khám cho đi lo là doctor pun hin hil chin tin ichi chun mi tam tan head khel jin Kuki zo council lamkai na public consultation jong chu nam pi ki pal na be khan te ti ki cha ji chun ana ki boy ko ne ki boy ko ji chun a hi ding bong e chi tha tei pon ichi ka la mi pi lung op kai na le lung sa i na iti du ham dau hi doctor se lenin lung se ta nan hi chen na chi ta lon chun nan sei tha ding chun khát về chu cái mà personal view khát hi cái mà Facebook post hiện cập hiện hele 2008 na pa na suspension of operation hi hung umitan tu chana political talks on poiti hi mi tam ta in ka gel dan o hi in achuti le epija chu 2008 na pa na ti suspension operation him kham with ho thing noi ho le central government ta tua chu atha bia hi chi hem kam se bol kit ngai ham su group mo hin mi pi ho hi hoi lai nei lut ku ham ti hi lung sa ina ji chon Dr. Sele ne ama sa pinin ji hi in hil che le ki pa men de over to you Dr. Pu ngai ki pa me ni la ga kho mo question chu ni nan ko hin no banga hi ke multitasking ka thep lo mai then khat en bol lu ti ama sa pa chu ma sa sa ti ama sa chu ta chai ta lu ti ama sa pen chu na ga repeat ki thei da ka mix up lo na dingin ama sa pe na chu hi le tu kan a hin na sa ta hung ging khat hi pem ti le mai lei to ai ho ka la him kham ti khat hung ging do in hi chi chu him kham sa ti point na tiang ni exclaim pi lang hi chi hi ipiam solution lo dai ipija to him kham ki bol ku mai lo le ceasefire ti dam cessation of hostility ti dam chi chu mai le ipi chu political solution lo le chi chu bol di ba le bol ba le
ai họ chú gan lên hiểu tam lung tuk lung lâu đây chỉ chú xuân vai lệ mi pi hi anh cái này thôi này tam chỉ chú he nghe okay number one ai họ issue he mấy lấy tôi cái nào mấy lấy cái là state government majoritarian ruled communal government khát cái nào hen center tôi cái nào ai lệ ai vàng à chú India chú federal structure cái bộ hen center state relation concurrent list hen It's dung ju chu government and file tol dana official process ka chipi so. Ju hesa so ke hin. Ai le him kham ti pa hi ke mit mon he cho. Kin e ho custom culture tradition ho he kichi a khe lo ja cho. Secession April ha chu hum kisei do hin. KIC office tui bonga meeting kine ya CSO to SO to MLA ho to. MLA ho na chairu meeting chu ki chia him kham neiding chu ailo la cessation of hostilities an ki phat sa hi hichewa kuna CSO hon akukin p body song ta ta ip ta da ke panalang pu po wa he dissemination of information is an ngailhung chu ka hapoi hilang chu tu di koi dot di tin aya ke chun cessation of hostilities chu EPGA hum ki mangham tun lai thamat all I say ngai tin Government of India le NSCNIM in 97 eho to 92 kona gal ki pat juwa eho victim ki aya mo bol thi jo ki tu ze organization hat zebu ti dham ki thungai zebu ti dham khana chu ain bol le sustain yong cho mo chu movement in a sort jeb cho hina ni ho sanga eho chu 1964 Kuki National Assembly in statehood and thum cho ki pat na hin chichula su sa ke tapon MNF join yong le da ai mu ham alo le ngan se the hi lo ja mi nei da lo am jo sei da ti ti IP le 92 chu I am to hanki boyo le I am let na ga ti tau te 92 ki pana 95 ge chu ki boyo wa 9070 de sorry 97 chu I am ho a perpetrator ho chun government of India to ceasefire ka yu chu yo to nga ki lu go le ki lu jo lo chu AJ Hocho, politically the weakest community in the whole world. Na AJ House I tambe so lamkai tambe so kitungai lo iwia. Tu ni ge ang si chong cho honung lim ibol lo lai hekate. Cheng tenga say dinga cho. I feel a victim hoi hocho 97 talk kilung yo lo I am perpetrator hocho chun government of India ceasefire kai tau cho. And a ceasefire is if you're going to be pedantic. Pedantism I taking ceasefire between two sovereign countries. The government of India inadvertently ceasefire kaichu. Nago on independent movement adaluchu. I recognize Piham. I lo IS officer ho it's a draft ball ho and head chain low hum ceasefire na kai boy west. Echu Naga element chu, especially within India chu. Sovereign country hello. I want sovereign demand ball he would so. Ala ceasefire chu adi poiti cha het tau chu I want tu ni ga iti chi pe wang chu kha poi chu koi dot di uti. I le ho 97 ge a victim ho to ki long zo lo. Koi ni pin pan pi wa political body of Mizoram lang koi in pan pi le. 2005 wa chu na Ministry of Defense in SON kai pi tau chu. Suspension of operations na UPF le ke no to an kai bang wa chu state government apom lo pi chu apom lo ya chu imi sa ho SO na pang ho tam ta state government and amana tha chu pai tol sunga na pasung kai te na no manglal ho loi koi loi min chu dim set din tin ai le hilanga khoi lang hung ki so a kilai ki su kilai to wa Mizoram CM pa ulal tan hola Congress leader kha Central Congress hotbed
Iseu la ma to me hang sen ta 2015 na yong tui bonga peace ground na blood is thicker than water tingam pa chu hiya chule ikha ron thanga chu yat bang wa chu mi hang sen ho e pan pi naw chu thu bi a chu hat thu a hin I cho chong ki thu le adi da congress sunga chu chipena central congress manipurang congress mizoram congress ewang eho issue eso hong lut thein chu I am a tin chu Manipur government yang tin chu Congress chi hi wang wa SO 2008 na tripartite agreement hong ke kai le aki kai zo wa hi talk the dol here SO chu him kham ti de him kham chi ho vocabulary thing zo lo chu anai pena ki sei thu ya ki mang khel chu an zo lo elaborate ball ke nang ka tinga SO thu chu thamal ga sei le Aile hilang Mizoram thahat na jala Congress Delhi Manipurian Congress SO ilut aucho ilut jo was dialogue ki pat na dinga SO ki kai pa cho to ay ong cessation of hostility kai wile dialogue issue jo in the CSO level not with existing SO chu a platform ta cho a CSO was an head la Kuki in pile EP hele koi hele khat tonga pangnom ngani hebe kati apo na je wa cho hichi as government in yang CSO pan ding platform cho avet go hit cho avet go na hele chun SO hon government of India to hem kham ti da SO ti dham khat secession of ki kai ta ju 2008 na aki kai zo wa chu a issue chu Mizoram hintalo blood is thicker than water hi ong le a ground na chu Manipur hi ja chu ibobin Congress CM pa chun tha nei jo ta chu anei jo ya chu SO ki kai ba 2008 na kum gate atin hi chu 2008 to 2016 he talk sa lo yeng chu chu a chu Mizoram CM pa pang yo ta lo pi chu hi chu ground issue chu Manipur hi ja al SO chu tripartite chu 2008 agi kai ba chu 8 years was null and void because of Congress government in Manipur Congress ka say shit nailo BJP ka pan pi nailo objective fact of the matter ka say ai le 2014 a center a Congress hung khita chu BJP hung lut ta chu ai le within 2 years 14 15 16 a amon eho SO to khat SO ni ke kai chu political dialogue an pat chu 2016 na an pat du le eho chu ni demanu chu six schedule based territorial council iti tau chu ai le hi chu aki kine like ye chu zara lang chun six schedule chu hi tai ngai kyonong six schedule hi tai ngai ai chu government of India chun six schedule government of India two present dispensation pa hin hoi ma cha extend na bol nun ta poi la da ga yong extend na bol nun ta poi ji chun Manipura 1972 president endorsed on a ball Article 371C chu constitutionally Parliament a modification ball the critical provisions of six schedule chu kai lu the chu basis on sign on the ule chika kinel now chu 2016 na ko na chu 17 18 19 ti dam ki kinel chu group khat chun henge Parliament modification the ya president in endorse bola 371 cr chu TC chu based on la kada po we provided the process of amendment is completed na as we said are no si chu kan hom po six schedule hi te ngai ta chu ati ta chu ka kinel chu ele 2019 as chu pe na chu na head there ya AB Mathur interlocutor chu ele 2019 June as a meeting on ball ta chu amasang se chu SO extension achai chu ibobin kum get a tin to na ipito to thailo ale 2016 na ko na to ma ko na chu AB Mathur hen eho issue he way forward a ball good le ikhat na helo hazara re se hung boi ta chu thanglen pa la kalwen ong ke ta na
hết sức chúng tạm phát hiện sự bồi yêu chỉ tất cả là covid không phải ta 19 20 21 cùng thum mang cái ta cho LSU progress chu ibo bin atin to covid in atin to ki go mai le achal lo to bang khi ngai chu ai wanga ground na achal dan chu ikhat covid hong ki chai 21 a ki chai ta 22 May a chu MHA representative pan meeting an ko ta chu to ai settle deal hai tan no demand response chu six schedule base or this that and the other chu discussion on the tai Delhi lowa Imphala MRA first MRA meeting an ko ta chu 2-day meeting May 2022 27th and 28th hela kilome date chu katul chuwa chu government of Manipur yong chu special secretary home mai le khat hung panga min chu ka ai ta loi nu hei pai te dan chu police langa chu clay hong sa yong hung panga army langa chu koi hong wa UP application no chu ka ho chu ale chinya MHN say chu six schedule base TC na demand o hen government of India and TC chu six schedule hi thei BOI 371C modified jo at the A at the ale anjo ka sei pa ju repeat in ball leng group khat chun okay amendment chu dingal ka nom ve til khat lang zara re la chun no til le kitang dan kitta chu ale chu 2022 here kum khat tabang chu ta chu no pha le chu finally backdoor diplomacy ti dam pam hoilang lang ki kimulele a golf course tung tabang ki kimulele a hung khei le 2023 May ni a chu May 3rd and 4th na he MHA hall Imphal hung kit tao chu 3rd and 4th meeting ding chuwa he ho issue territorial council pa chu resolve the tai ti chu ale 3rd ni a chu MOU for TC or chu sign balding draft chu avet sa tao chu ale e ho la chu zara re chu da kit na la hi ya ale MHA chun IPL tu ni chun tu yan chung kheu win lang jing yong le jing ka 4th of May pre noon kheu na lai win lang post noon le lunch yo le ki ho ti hi chi MOU hi phai sa le sign ball tao te ti chu al hi chu sign ki bola chu ki chai di lo chiwa ko na chu ikinop to now Territorial Council based on Article 239A with constitutional modification chu ikinop to while ada chu zera rebo ya na ikinop to while chun hi chi process to parliament na introduce a ball due as a bill parliament na phat sa yo le president of India endorse a ball le bo chun DC imul chu hinalai di chu still process al tuna chu May 2023 third hichi ki khan jo jinga meeting thei tlo pi jula elong ji heso kai ta we kete alami pi bana he so he kumhiya government to engage hai tan ima chal poi ti chu tua kan se ho chun explain a balding na explicate a balding a chu na he thei di wa kan se ta a chala ha chalo ham chu no decide ball ta will la ai le tunia he ikhat 2023 a kona chu next day meeting talo ai le MLA hon pi ball tong 12 May a chu Guwahati hidda na he SA ati wa home ministry a demand ball ta chu ai le May 2023 date 26 a chu ke ho yang su in growth ta su Delhi sorry Guwahati mama ai le ke ho yang su MLA hon asei bang chun SA chu endorse ka ball with a written document ka pelu ta chu mai cha CSO hon chu na phat sa ai le CSO le MLA hele ikhat SO hele bona chu convergence ta chu SA chu hichiwa ko na chu June July August Delhi ai thumwe liwam ki kimu chu chiwa chu ka discuss penu chu ipam SA chu define bolu te ti paros ko chun aching them le ki tam lo na
no banga ching le them ke le chun kitang jap khat na be ta ami constitutional expert to aselin ma holoi ko hur ki holo mi expert hi wa mo yok pang lo hin tin a kyo chuna khama chu kyo ka kisul yo chu legal expert ho ka koi ta chu ka koi wa ka kyo wa MHA the kyo na chu SA chu ipama meaning chu su che te ti je wa chu constitutional expert ho ka koi wa SA chu constitution provision dunga chu defined ball de chun either as UT or state tailo umlo as ko chun UT ko opta uchu state kitile atuna UT de lo abon ki thu thu thailo lai na self governance thum wa gaung pe atuni meeting ang resolution thailo hi we kate ai chu state thum wa chu minui sat ba hi di ya aya chu UT ki de lo na chu ke number one priority hi circumstance zu ya chu security ngai hi chichela direct central rule au ma hele security chum thei inte ahin ke hoi kapu kapa khanga ko na ke wai hop na culture kan is chun with legislature hi ngai we don't want to be another Ladakh kati hu chu ale chi curiosity MHN and pa chu chi answer a chu satisfied ta chu ale atua chu chichu ikat 1st September 2023 achu based on legal input kyo ke hulwa MLA honyong kapil civil constitutional expert pa achom bia ki jato lo wa chu hechu thua consult na ball ho chu aile hilai chu aki kyo to lo wa chu nam khat chi khat ki ai demand ho chu ta chu conversion chu pai ta chu very good aile chu wa ko na chu MHA hin sincere hi dan dan ho chu be Amit Shah in lamkai honga there will be a negotiated political settlement based on discussions with UPF and KNO teacher. Ape chau chu. I le hichidinga chu February 2024 SO extension part hong thona chu extendable go to le rambai tengol hol koi kum le Manipur Assembly cabinet and unilaterally abrogate ball tau chula na center and abrogate ball po ikati abrogate ball the chu center na ball the eho yo nyong ibolo le effective the chu state government ball chu thum lo chu thing a say ding a chu it's the government of India in UT ta the say the great department protocol are to state consult the ball chu but ultimately state nom lo le they decide na that prerogative is with the center chu head umaya I want to protocol to maintain wa state of the ole state to ramba and rule ball le he say the lo pichu I want to center to abrogate ball lo e hon abrogate ki ball lo 2005 army to kai pa so to hing na lai ground na ima sa boy lo so in terms of so extension or not I la hung che le center hin the political dialogue me policy decision government's policy decision SOO is a legal agreement state in anop lo ja chu pai the hello pichu I want to head you to government in Ebola victim like here a male perpetrator here gang chala solution ha bol lo ham te kadinga chu JNK influence chu dipija central government and overnight resolution khatala a factor to Pakistan chu foreign nationals chu he foreign nationals bokomi on seng le kelo pi chu chia chu JNK ball bang che ho chu ball thelo e chu mai le Kuki chu they are both citizens of India ko ngi to lo chu common sense chu ha chu foreign country la bai so de chu national citizens ni kiboi na chu center dinga chu putta kha chu ball che thelo ya I want to protocol maintain go to achi go la part loot chamai chu I le 2024 akona movable usage state in object ball le all chu
PR hong lut phana he popular government amlo phana he eho issue he ahin move go do le eho chu gin mo na le ta san lo na le lung neu na ki dim sen na la hi chu pai mo de ki lo na nam chok chaga hi wa minority hi wa ngol jong ngolo mi pha wang chu hi na chu hai le government pe bol gut pa he eso hon yang miu se ko ma abc ta hil zo lo na TC network ko ma interview ke bol la ki le la ngai se pi kit na lai hiti khat chu hi un ten a ha chu ai la lang khana ko hur ki ti hon independent body da na anop no man sei kit ziu na ka sei sit nai lo a intention ho chu dia ai wa chu a point chu ka sei nom chu the effort to convergence hi ha ai chu so le CSO le MLN May 16 na Guwahati resolution law chule phatale setele significant hin chu clear kana government ke hona ding hi so achieve pi pa hai government chi hin ten CSO le MLA hin they will be support based tu le government ding chu agel ji khadu mai chu na it may not be the best but it is better than a diffusion of views and expressions na ai la government into a he PR pe na I'm no good le first instance I pe bolom governor pangum ta chu thal recovery to government priorities chu anche pina chu rambai tengol he rajwana samana bol chu rambai and ke information dong ya chu appointment na chu ma governor and responsible akwa ai poi ti chu governor and samana bola thal chu recovery chu na so many chu no bol di heti a chu ko heti chu ala ko mo position bola Kuki ho chu ipj ham a het chin lo ji ham het chin ji ham kam ketalo ai le central langchun a popular government sunga ki bol thailo a bol de tiule a tinga chu ho hi ki tau chu popular government le ho ki chat thailo biren en thu boy bol yeng na ala central PR sunga justice ti dam khat a bol go le hon ki ju yo lo comprehensive jo lo ham elo government and clearly thu la sei lo ham la ketalo chal thailo ai wa chu PR chun an bol kina it's a state government suspended animation and ko le chat thailo piu chu chema sangsia chu 2024 sung banga chu central government eho issue he take forward way forward an bol go se le biren hin asu boiji chu hoilam khana kap sa hoilam khana pe bol sa na ale piarum phana hi chu minimize hong ta chu way forward bonding chu recovery of arms and national highway anti ta chu recovery chu hon comply bol ta chu mail hon jong phaya bol wa jo la na la na cartouche gun 6000 lang pi chu 320 ham bol la center nyong ngol lo pi chu tibia accept pi chu e wang zani le ang mar bol ta chu ala ne NHIV hunting ti by NHIV 02 so count pi chu NHIV is the property of the government of India not the state al hichwa chu kin yong research ko bol le ground I essential commodities hoyong ke tol tho kol Nepali Naga yong che tho achi lo chu mei le chu e hoyong phai achi po ka te mei le yong langa chu che lo achi wang lo gu thi ma ke ta lo na normal traffic hi lo wanga chu ade de a Nepali kol lawai India sunga ko Naga ho che chu le ha de hi emi te hi kaung pilang de he we are sandwich hilanga Naga hilanga mei le chu any sandwich in the mo tinang la Naga tong ni ka ngai mai the mei le tong ni ka ngai mai the na dan chu the ground reality ahi le chiwa chi hon diplomacy khadi bol wa a government say chu
tua chu Nepali kol naga che ho chu kisadip de ma che da ni chu mai le che lo chu I hedo a che wa on le ke hello na he chi condition a chun ke je si eso chun la bol the lo chu che civil society lang chun ke je si statement khat issue bol we ka hongu we ka khaw we ti na lo pi chu ye che ho we are not responsible ke je na kha yong lo han yong lo pi chu commuter ho lung all jam na ding chun statement khat issue bol win ti chu a statement a chu a point chu hele ke hon hi chi national highway a che su che to hi hong kong po win khang ka kha po win responsibility on ke ho po de hi po I ta bang khana a chi wa le ho ki su kha le ke ho nei ngo hi win tia chu alam pis lo ke hong en ma cha barricade to pon a chi tho di wa le government of India and more po win to ensure the security of the commuters so that any untoward incident o male ke ho nei ngo thelo di his statement just show win ti chu Alangana said in Achu Kaungpi National Highway and Otua Achu. Eho, Tuna, Government of India Konga political dialogue in a few, I demanu peding a moho. Boy in a state Kamakil High Tailo, Central Kamak High Deus. Tua German Tiger wrote only boy while a Ekithopi Deus, Central Boys, State Ekithopi Lo Deus. Hichucho Hilachun government and National Highway through he. Statement for the benefit of the commuters for the ease of mind. So when that you so I'll hit you a power saving out so him coming a little pion. Campo pihos a kishu thing to pasula. Kyo responsible keep away. Hang Hapovin, Hong Kong Povin, a chehobo to government and more Povin. It's a statement to show the bozo. Government lang eh. It's just so well government dam tasula. Eho dialogue yung ikat government to demand pa ju government yung thangat favorable tasula. Imo pong da yung wachu. Ga kisei le itiam kana po na besa Paulin lalin tuibong aholim hama amit sale modern eki mu pino mu le lamkai honga na tiu ji bol go dong tam. Now din munchu farm hi chu khat here, but diplomacy chu is another. Chuleh yan here TC network interview ka vel selen ma holum chu ka ngai chu. Justice ati chu. Ale ginja chu explain bol chuleh justice I demand ham justice means compensation etc ham all a political demand pa ham. Ani ne as important chu. Ale ani ne addressing chu political settlement in bole. In a palu comprehensive redressal chum dis chu. Atuti lachun a political dialogue pa chu amasa na hai lachun what is beneficial chula. Apha happy le Dr. Pu speaker ni yung the lai hi ji chun na ki pa me ni chan molo yeah please. Mi pi hon head di khat chu 2008 apa na suspension of operation hum chu political talks ima au poi ti pau chu nasata in progress anu me ti chu Dr. Pu ko ni tu chun head do na ichi progress anu pa chu May 3rd nya pana chu brilliant lamkai na aram bai te ngol hon sabotage na bol ba cha pana chu ki khel ke na territorial council adinga anum thei til khat chu separate administration na hum chu he ti chu an sumil pau hitin chu da ting le chika la chun toa Dr. Pu na say 2005 apa na suspension of operation with the army and ke bol cha hing na lai ye ta ting le state government hinang central yong le so ini ki kai yong chu na lai te le mi tam ta lung se I na hi achu ti le territorial integrity compromise ki bol lo ding ki ti yong cho kila do nam lai poi ti chu mi tam ta lung se na hin chi chu jo ting le explain bol ding an ki go lang aji chu pa cho ki chi lo le mi tam ta hin two group on separate mission ti hi ai sap na be ma ji chu ta bang soi ki kai chu akila do tai ti na white paper jong nai poi ti chu mi tam ta dong se I na he tu in pu se